Moi, je can que le pape Bishop Tom Ibrahim Kelo, Mobedo Elder, qui moi, de Yamokano Ling, que le Rino Chiaho, Riongeti, de Carolage, Jokene, Petit Chan, et donc Ginawano Loconi, Chumpi de Dushu, Apore la Ranwa, Thomas Mike, Bon, Petit Chan, One Mohani, Bambero Limowa. You are a Paul Twan. You can give one of the Yoba or till we Nishuani, Teacher Lang Religious Leaders Forum. You can give Pia, my auto Karachel, out to be Lego. Pian Lego, but the chain Mamma Piro Tipua, dog Lego, and bit you or my one bit of Kuber Keraba, why can't you shoot? Peltwer Bedo, a bomb Bedo Keraba. Though in Mohawa, I'm a one bit H or Herot Mokoni. Due ma par ni dua chiel tunu ke ni dua ngwen memo hani ya Kibwa Stadium a John ameting police kanwe wano bedo ke lego me lwa dushi lango mierubin yo ametwero bino iteka nisha dushu yo mierubin wano tela obeda tie pen kopa duong Melego ni tie pen copy ya Jabuli Piraboro we a big tie a bichia ame koboni Roshwa Amarwat lemono te koboni revive us oh Lord umet ne banga limlang te roch lano a roch you are dongo you are tino you are poor or teller or teach child will one good kirariata wa kokene tayero pindu o me to bosero bangani danga tini o banga rochowa yo wa mir bin pedong yo atero bin du chumir bin so bang ko ni teru no ko kango ko tieni yo abini lego pilao Jama metia timera lang di jama beshu Paul nero ko baye tie no kene atangowa mweru wenyu tuchingwa duchu tutungoro ka ken amito lego mioter boto bang ilego e ka banga te rochowa te miwa bere nyen te kele wa channel te kele wa gum te kele wa ko te kele wa kuj te yabu yo pirwa achalo lang paparo bere me petiu Ote man ko man ko wa eno so ni dua chen na ni dua ngwen me dua ma pa agana lam ya Kibwa chon meti ile rasiti kam Archbishop Emeritus Dr. Luke Orombe wano luome yolo chingare yo me biro konyo korwa lego ni emmo wadu shuboto bang wano luongo Bishop Joshua Luere, Bishop Joshua Luere, yo na chingare yo abiru eni ni ndo achiel to ke ni ndo angwendo wana luongo Archbishop John Baptist Odama amenti gulu adowe madam binu so one do you are binu donc binu be reporter tax to alka binu kato no loki bodio kita mo lel wundu bedu wono media evangelist tijero ata tamuni twero wunyu danduon warna ni amagino tibora kan yin twero da ko buginorie chalu chate apoy apa maybe apoyo waro ba pa donkana Koringo ame wun chia ti yo wun me ame ti ati me la chawa ame me ni chan wun ni mo ba me la te legi ye we yo ba te me de me ti me na politics e kwa koringo ge cha ri me na yi ti me ni un na chalo ti chu ba me ti keru ni mo ba we ku ba ko ni la Jammi ti pola ame miero one ulegi ye me achiel warngeni lao ron ke roko kene e to bero gum tutwa
mir wano leg guma meti la mede mano kob na mache me ario wano yoni lao ikarnien tia yenyo kirme bedo keda tela mon woni wonyashi mira wano leg me ko ba mi yikuen no wutaber me adek wano yoni lao ti peka po tutwal ame pekia pola meti lao ni wano nuni yo kene me wano timo ame ti o pekino pe chalo dano ento uba ena miro ti ye ilego ni umio wano ukero wiye ni duo rojwa numio lao karme mut numio lao karme kwayo ba picham na meti lao me ba kel aloha iching lao me be dan kel lim barro kene numio kare me ba iwinyo lao itimo dan kisa ka balloro be ruti lao wanna chalo tituba jo beru ko buko ka ginor ti ati hani karo tituba leon ko wan mo poling wan ko beri diere be jame duche ti men law kan eto nu ni na wan poro ti mo ginor ye pa po ba tie akala ni long ya yot ya don tera me te kwaro tera me dini utera me ticha papata me ti law kan chofe karachel te kwayo ba oba gire mi law beru ke gumere apeda gumere ya do mano mi wano neno ni kopa nyok law yo ko ni beda nyok wana charo tera dini me guria papat otawo ni obi room chowa boto ba oko borre me ko jama no wano kwana no beda ber yen gina wano miro wano tela dino miro kuj peti gina do wano miro o miro ni dang jo lonyo dang beri ching jo o miro dang ni kuwa jo beda ber nota da beri akina jo do ngata kelo mano duchu miro ba mano mi wan uker da wile wani bini rojwa amar wot oyo ore nami yungech kita yobani tio wot kede ko poro kana biso ayra ni uringe ya apoyo tutual ila chalo adon professor bishop okobokede ana bedo Joseph Omara bedo won kome ye kolegoni an karawano bini yi kolegoni wano winyo bedo luo pe wano ye pada kenwa ichoherowa wano neno tio ba ameo ba oloko kedwane o yik lego ena wano yiko lego ni wano yiko lego ni petio poho dini moro lego ni peo poho rokoro lego ni peo jere con politics lego ni ujere ka iyo ba da wana chalo winyo duono ba wano binu ka chalo jo achiel ka ken chani wan kope gini dina nga petien kop me ba mi roch lao kira chalo winyo no thim nyo wi puony onyo wi kope lego ni tiekede utiu ko boto ba ni ama ruot bini roshwa dohi adang wanu ngeo ko ni karo ba luwai lego ni obedo kare me roshere da wanu moko cha denni iyonge lego ni itapte ko karo uni na nunu jema dongo ame ati mere lao wando yen kedo ko ni rushu kede ngo ame tieni ati mere lao ni agi huko lao te beda chel kare chel kede kuch yen kai kwani jire me oba me wani ametie jabuli Pierre Boru ya bi jaketi ya bichel na ya para de gobu ko papola jo ametie kanu itwaro kwanu wunu inu ngo me oba eto kai binu kani ni binu winyu dong jema me oba binu ko borwa jo ame wanu lu gene oberu tichu ba me ngeye Uganda kan ka unu pe oba eno do chungi oba ye kola gone pe unu ti yor mara gin romo note kan me binu beru kedwa chawa gi unu pe eto piano ba lo ba te lo ye ba lo ye wa oba da ngeo ni alo ye wu umi o lego ni abedo lega me pirate kayum kong mor bedo tie mandang do hene manda papatera bedo tie
piano bedo do wano winyo wan yongo ye kaya to mano winyo luo ba ko be wani o mi banya te ko ni wan miero legi da do wano jalo karo ko do kwayo ni kelu unu families u me bin legi en lego ni ken atwero gonyo pachiwa pashupetia ber kanisha jami dushutia timere chantiu di wai lobo wani kun lobo wani ti fatai ipure yele puru chiem pe kwanyere loba me oba chunyetia wai kum timma me jo tiekede ko di jami no timere pe che ko chiem chanchene bere duong wana man ka kum jole iwinyo India wanu pe da katal kan wan ti jo ame lodang jo India ko binu ya bere ka wano lego ame oba binu ya wanu ti kere jo ayot ame oba mi giteho metimu jami jo kene amane gin worugi me dore ento wani Uganda dore wati chonwa umitni jo ayot bin me wek dore wa bedi chonwa dore jo dore dilek nyo wori gudu pe konyo ginoro eno ka wano dore te wori otoban balo luone kana me apoka peye ame wunyo duono ba pingo ba pe lok lobo wa ni binu rocho do wano tikere genni iyonge man kara poka tieni wano tweru ko budango bedo balo apien wan pe oluo lego eda do oluo lego ni okwanye wi wako piena poka da bedo pe utikere genni mara binu bedo tie iya kina joba ta ke wano lego gina metia timere lao bedo rokame oba yero enti yonge miule wi jo do twal tie lao kan karo tela wajala yero gimete kwa bedo jo do tela poli lao karo kano kenoko ento ka ba o chiano gi kede ginna miro ngata chela chel tim dubu te bedo pe do kwa yo ni yonge lego ni ame pe ochui kom dini moro ame pe ochui kom politics ame to ko boni ko ngato taminyo ngato ame politician no ye ko lego ni kara mane wan pudu pe chieno ba ti ame yo wa chiene pe boto ba kede boto o ler chui da tu ko boni ka wanu bini nyuba wanu tichuba da kwa nyu jema wanu tikede o te kello we ko kele nyimo ba Bible ko ni kai wori oto ba wano beda por pe bini chimunono bin kede ginoro ba karme loy Ibrahim ame miro roshi Ibrahim me ko bede pashmero bedo ra ame Ibrahim miro lobo meri pe dan karmo ba ko bete kalne karamana na binu ngi ni ngana do tia tina moro don pe da rokata do chamu jemenani ba de ko beni kella ka romo kella kale romo nyok dial kide nyok romo kede wela mam manu me moko chikere eka Ibrahim te bare yar yo poko tungi kede tungi te we ku diere ente be diere kana remo chwere manu me moko chikere da ngayo ni lego ni binu bedo lega me langi binu chikere kede oba la oba wa binu kwanyo gino rati la oko umi jami ti wan neno ni la ti rati twal pien po lego enu this time aja lego ni jama resha ruen kengi chwinjo alo khere en gina wanu lungo ni revival gina wanu lungo ni roshere no do wanu tikere geni yonge lego ni ukwayo ni binu unu ka ba ko bichunyi ni kwan ginoro pijowa me tikere ginoro me twaro kwanyo en gumda chakare kanono wanu ko buni wanu ti umoyi chunywa ngoa kwanyo me binu pito jo ametide ani koma pe aneno muno mora pe aneno ngato ani koma tere nyimo bana ngo karatero ni anaka nenu wanu bedi chokere jo dushu ti karachiel onu reborane wa me ginu binu ya from Church of Uganda from Pentecostal kaberu dushu ti represented ame jo tia yi jo yum jo tikere gen dami to ko ni lego ni gentie ye this time gentie ye pila wano po yo to alu jo lo ni binunu pashi yo tapabu kitame adwong professor ukobu kerenia abedi ya kibwa lo meda hatalo atira ngamano do wano binunu kano bedu kano la unu pinene ni dushu ka odo unu pashu odo uni pasha pat obedu uni kwa pat obedu uni la pat jami dushu wano yene ka wano binu kede tunya chel oba rocho la ko opoyo uno ke kalpira pe nyo te do ko tungo ka kani yen gini do di wan mi wano la ano wiro mela no mano wiro mela wan teach wa la ka dan bedu kumarat meyon nyo rid do yilego ni yen ya mor kanro petian yang ojo o marak mu yon wanu lego pela luru tinya kiri pigin na ma ba tia chinwa yangul dushu amaho porlo Now Religious Leaders Forum
ikin joma wano timo chiel yo ber dwe ko tam won kom amelo dwe ko tam moro ka okelo borwa timbora kan bishop tom moro wo ma okelo utiu da ye ento mele kan ni to winyo kitu tiu kere pero mi ngey ento wan wara nyim mano chande kwano page me book mono porra chero wero en mando ati welo page mele tiwai apo itwa ya tio ni wa cha moro kon ka radio ko pe mar nya bishop Tom Ibrahim Kel nego wani PTPN por ko lawa wan kara por lego kada me put pero jo worier won yashi ni note da lego da wano telo lego da wano ko ke lwa lego wani tiene na me wano ko ni abo poco te kwaro abo poco dini abo poco politics pe wano lego charo kila wano kero ke lego kar dishu wano kero lego kar dishu moha wano kero lego mogol mo ke nyinga me kar naja amite moro biru no law convocation otimo kane ni UTC kar dishu wano lego kila charo adom bishop professor ko kerni wano lego pikara ber ke kar ra dishu endo lego wano guru jami no dishu kar chier. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.